أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لرزیم. رب العالمین چپالنا کون کے دا طول عالم دے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی بندگی کوم او خاص تانا مدد غاڑم. اہدنا الصراط المستقیم کلکی مولرا پسید لارواندے. صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانو چھ خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناو کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے پاغی باندے و ندی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب ہے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے. ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حغدی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دمانزو. ومما رزقناهم ينفقون او بعضی دا غمالنا چورکڑی منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ بلار کے. والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقیانا خلق دی چیمان لری بھاغیش نازل کرشو دیتا تا. وما انزل من قبلک او پائش نازل کرشی استان مخیم. وبالآخرت هم یوقنون او باخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربہم دا صفتن والا کلک دی بہدایت بانے شدید رب دا طرف ندیم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا صفتن والا دی بشکدن کری دا اللہ دا عذابنا. ان الذین کفروا یقیننا کسان چی کفر کرے دے عنادن. سواء علیہم برابر حال دے دیم. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نورکول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دیم. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگول دے اللہ تعالی ددی پزرونو اور ددی پغوگنو ماندے. وعلى أبصارهم غشاوة
اور دری بستر گبانے خاص قسم پر دیدی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دری دپارا عذاب دے لوی شان والا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور بعضی دخل کنا سگدی شوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پرز رستنے وما هم بمؤمنین اور حال دارے ندی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنوا تگی کئی دید اللہ تعالی سراؤ دی ایمان والو سراؤ وما یخدعون الا انفسهم اور تگی نشی کولے دی مگر دخپل رضانون سراؤ وما یشعرون او دی پوین لریم فی قلوبهم مرض ددی پزنوں کی او خاص قسم بیماری دا فزادهم اللہ مرضا نزیاتی کی اللہ تعالی بیماری ددی ولهم عذاب علیم او خاص دی در عذاب درد ورکون کے بما کانوا یکذبون سبب دری شامیش دروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور کم وخشی ویلیشی تاروانے مکوئے بزمکگے قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقیناً منگا اصلاح کا ان کیوں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر سے یقیناً خاص دی فساد کا ان کی دی لیکن دی نپوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور کم وقت ویلی شدید ایمان راوڑے لکچ ایمان راوڑے پورا خلقوں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء دیوائی ایمان راوڑوں گا لکچ ایمان راوڑے قمقل خلقوں الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون خبر سے یقیناً خاص دی قمقلی لیکن دی پوین لریم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کلچری مخامخشی مومنان سراوائی منگ ایمان داوڑے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلچی لارشی جداشی اخبلو سرکشانو سرام قالوا انا معكم دی و یقینا مستاس مرگریوم انما نحن مستهزئون یقینا منگا ٹوکی کون کیوم اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالی بٹوکیو کی بری بورے ویمدهم فی طغیانهم یعمہون مہلت ور کئی دی اور زیادے ور کئی دی لرا پسر کشے دری کے پدا سحال کے جدی بگڑ وڑوی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی اغسر دی گمراہی پہ ہدایت بانے فما ربحت تجارتهم نیس گٹو نکڑا دی سوداگی رہے وما كانوا مهتدين او ندی ہدایت مندن کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال دے خلقو پشاند حال دا غشارے شبل کرے دے اور فلما اضاءت ما حوله نار کلا شرو خان کدے اور چاپی رزیدہ
ذهب الله بنورهم بوزي الله تعالى رنا داغیم وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریدی دی لرا پڑی روتیارو کی شدی حسنوینی سمن دی کانری بکمن چاراگان دی عمیون راندی فهم لا یرجعون دین نو آپس کی حق طرف تا او کصیب من السماء یا حال دی پشانت دغٹ باران دے اسمان دا طرفنا فیہ ظلمات ورعد وبرق چپائی کی اڑیر تیریم او گڑگوڑی او برخناوی یجعلون صابعهم فی آذانهم ورقیدی کو تخبلے پغگنو اخبلو کے من الصواعق دوجد سخت آوازننا حذر الموت دوجد یرد مرگنا واللہ محیط بالکافرین او خاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرام یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دابرخنا چو تختی نظرون دائیم کلما اضاء لهم مشوا فیم ہر کلا چرو خان کی دی لیولا روان شدی بائے کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کلچی تیار کی پدی ندی سارشی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اکو غفتے اللہ تعالی خام خواب و طلب عید دی غگنا و دی استرگی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی پارسیز بانے قدرت لرن کرے یا ایوہ الناس عبدوا ربکم اے خلقو بندگی خاص گئے اخبر رب لرام الذی خلقکم ہاں رب دے استاسو چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم پیدا کریا کسان چستاسو نمخیوم لعلکم تتقون دید پارا چتاسو بچید عذابنا الذی جعل لکم الارض فراشا ہاں رب دے جوڑکڑے استاس دپار ازمکا غوڑے دلیم والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء اور آورولی دی اسمان دا طرف ناوبو فاخرج به من الثمرات نور استلی دی باعثرا قسما قسم غلی میں رزقا لکم دا پار دا فید استاسو فلا تجعلوا للہ اندادا نم گنے اللہ تعالی لر شریکان وانتم تعلمون و حال دارے تاسو پوئے لرے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پا بند اخبل فاتو بسورت من مثلیم دروڑے تاسو یو سورت پشانت دی قرآن وادعو شہداءکم من دون اللہ ارو بلے مددگاران مخبل یا گواہی کہ ان کی ساسو اللہ نہ سوا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَاكَارُ وَلَن تَفْعَلُوا وَإِشَّرِهِنَّ شَيْكَ وَلَيْمْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یرو کے دائے اورنا چھ خشاک دائی دی خلق و گٹیم وعدت للکافرین تیار کرے شرے دا پار عذاب دا کافرانوں
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور زیر ورکا کسان تا ایمان راوڑے اور عملون کری موافق دا وحی سرام ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً ددید پار بئی جنتنا بیگی لاند داغین ولیم کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا ہر وقت ورکڑی شدی تدائنا سمیواد پار د خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بئی دا غشید اشراکڑ شو منتا مخید دینا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اروڑ لکی بدی تدا رزق دا جنت دیو بالبشان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا اور دید پارا دی جنتنو کی وابی بیانی پاک ساتر شویم وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیوا پائے کے ہمیشویم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا فاما الذین آمنوا نا خلق چیمان راوڑے فیعلمون انہ الحق من ربهم ای پوئے لری شدا مثال برابر دے ددی ضرب دا طرف نہ دے واما الذین کفروا ورچ کافران دیم فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا نائی وی سشیخ اخدل اللہ تعالیٰ پدی مثال سرام یضل بھی کثیرا گمراہ کی اللہ پدی سردیر لرام ویہدی بھی کثیرا ہدایت ورکی بدی سردیروتا وما یضل به الا الفاسقین ان گمراہ کی بدی سرام مگر آکسان چی وطلید اللہ دتعادنا الذین ینقضون عہد اللہ اغدی فاسقان چی ماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسو د مضبوط والدائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اور پریکی دی ہائے حکم کرے اللہ تعالی دائے پیوزے والی ويفسدون في الارض اور فساد کی دی بزمگا کی اولئک هم الخاسرون صفتن والا ہم دی پورا تاوانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا او حال دارش تاسو نشتوئے فاحیاکم نجوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکی تاسو ثم یحییکم بیاب جوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیاب خاص اللہ تاو گرزولی شیطاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو فیدی دپارا آسی زنا چزمکا کری ٹول ثم استوى الى السماء بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواہن 7 سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وہو بکل شئین علیم اور اللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً حکم وحشی ویل سارب ملائکو تا یقیناً زجوڑوں پزمکہ کی احکام چلون کے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویل ملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسوک چروانی بکی پزمکہ کی ویسفک الدماء تو یہی بوینے پناہ قصران
ونحن نسبح بحمدک امگا خو پاکی وایو سرد استائنستانا ونقدس لک او تعظیم کو استاد ذات قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل اللہ تعالی یقیناً زپویم پائے ستاسو پہ نہ پوئی گئے وعلم آدم الاسماء كلها او تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنمونو ٹولو ثم عرضهم على الملائکہ بیا ایڈوان دکر لغا ملائکتا فقال انبئونی باسماء هؤلاء نویل اللہ تعالی خبر راکے ماتا پنمونو دری سیزنو ان کنتم صادقین کتاسو ٹک خبر کوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی دا تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سلم لنا ما سوا دائن شتا منتخوض نکڑی را انك انت العلیم الحکیم یقیناً تو پارس پویا او حکمتن والیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر ورکدیل را پنمونو درائی سیزنو فلما انباهم باسمائهم نارکلا چی خبر ورکدیل را پنمونو داغیم قال علم اقل لکم ویل اللہ تعالی ما تاستنو ویلیم انی اعلم غیب السماوات والارض چی یقیناً زپوئیگم پپٹو سیزنو خبرو دا اسمانونو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپوئیگم پائے شتاسو سخکار کوئے و حاش ستاسو پڑ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلچو علم گا ملائکو تا سجدت سلام او کہ آدم علیہ السلام تا فسجدوا الا ابلیس ندی دا سجدہ اکڑام سوار ابلیس نام ابا واستکبر انکارو کو آغد سجدینا او زانل ویو گنو وکان من الکافرین او شو یا غدید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علم گا آدم غوثت بی بستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک وید دی جنت نا پریوانا چکم دے خوخ استاسو ولا تقربا هذه الشجرة کنیز دیمو زید ونتا فتکونا من الظالمین کنیشے بتاسو دو ظلم والونا فازلہم الشیطان عنها نوخ یولد دوال شیطان دو وجد آئیوننا فاخرجہما مما کانا فیم دویس لی دادوارا دا زین چدی پائی کیوں وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او علمنا کشے بعض استاسو د بعض دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استاسو د پارا پزمک کے وی زید و سیدو ومتاع او فیدی اغسل دسیزننا الہین تر یوخ پوریم فتلقى آدم من ربه کلمات نیز دکڑ آدم علیہ السلام دخپل لبنا یسو کلیمین فتاب علیہم نو مہربانی اکر اللہ تعالیٰ پاک باندی فقبل ولود توبیم انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے مدیم قلنا اهبطوا منها جميعا وَالْمُنْغَا كُسِّ تَاسُودَ دِينَ ٹول فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
نکراشی تاستا زمان طرفنا ہدایت کو ان کے فمن تبع ہدایا نشاش تابداری اکڑا زمان ہدایت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی حس یرا پدی بانے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آغشاش انکارو کو بزرکی اور تکذیبوں کو پجباد آیتن زم اولئک اصحاب النار دا کسان دیور والا ہم فیہا خالدون دی بپائے اور کے ہمیشہیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما آغاش ماکڑی بتا سبانے واوفو بیاہدی او پروالیو کے بلوزن زمان اوف بیاہدکم نظمم پروالیو کم دلوس بلتاو سرام وی آیا فرحبون خاص زمانا تاسو یرکویم وآمنوا بما انزلتم اور ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق ان کی دائے کتابنو جتاو سرلیم ولا تکونوا اول کافر بیم امکی گئے تاسو اول کفر کن کی بدیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ماخلے پا مقابل دایتن زما کی دنیا معمولی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانہ تاسو یرکوئے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ امگڑ وڑکوئے حق پخلقو بسبب دباطل سرام وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَمَپٹوئے حق لرا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وحالدارے شتاسو پوئے لرائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَپابندی کوئے دمانزم وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَرُكُوعْ كَوْا سرد رکوع کنام أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ آیا بیان کوئے تاسو خلق تادنے کئے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَيَرَوَيْتَ سُخْبَلْ زَانُنَا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ او حال دارے ستاسل لئے کتاب دا اللہ افلا تعقلون تاسو دا عقل نکارنا لئے واستعینوا بالصبر والسلام او مدد وارے واخلے اللہ پس سبب دا صبر کولو دا موس کولو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ او یقیناً دا کار خامخا گران نے مگر نہ گران پاشا عاجزی کی اللہ تعالی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم خلق دی یقین کی کہ ملاقات کو ان کی ریدی دخل رب سرام وانهم الیہ راجعون و یقینا دی اللہ تعالی تور گردید ان کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما حواشم آکڑی بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او داش ما تاسل را غروالے درکڑو پخلقو دا زمان استاسو واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یرو کے دا عذاب دھاغ روزنا نبشی بچ کولے نبشی دفع کولے نفس دبل نفس نائز شیم ولا يقبل منها شفاعتنا نبشی قبل دیم ددائیں نفس نا سفارش کول ولا يؤخذ منها عدل انبشی آستکے دے داغنا سبدلا سفیدیا ولا هم ينصرون نوادی سراس مدد کے دیشیم
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلچی بشکڑے منگ تاسود فرعونیاننا یسومونکم سوء العذاب رسول تاستان اکار عذابنا یذبحون ابناءکم علالو البیزامن ساسوم ویستحیون نساءکم وبحاک ولی زنان استاسوم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی کار کے امتحانو یا انعامو استاسو درب طرف نلویم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کلچو چومنگا استاسو دوجن دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نبشکڑے منگا تاسو دغرق دلنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وغرقڑ منگا فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وحال دارے شتاسو قتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا او کلچی وعد اکرم موسیٰ علیہ السلام سرا دسل اختشبو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونیو تاسو خیب خدای سرا پستت لداغنا وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کیے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیا معافی حکم وستاسنا پستدے کارنا لعلکم تشکرون دید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینام وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کلچی ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او جدائی راستن کے پمنز حق باطل کے لعلکم تہتدون دید پارا شتاسو ہدایت مومہم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَخْشِوَ موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم تائے قوم زمان اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یقیناً تاسو ظلم کرے پخبل زانونو بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بَصَوْدَ نِوْلُ ساسو سخیل رب خدائم فَتُوبُوا إِلَىٰ بَعَرِكُمْ نو توبہ باس اغزات تچ پیدا کری تاسو بیل بیل فقتلوا انفسکم نو قتل کے اخبر زانونا ذالکم خیر لکم عند بارکم دا کار ساوز دا پارا دیر فید مننے پنیز اغزات چی تاسو پیدا کری بیل بیل فتاب علیکم نو اللہ خاص مہربانی انکر بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کلشو التاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستا حتی نر اللہ جہرتا تردشوینو منگا اللہ لرخکارام فاخذتكم الصاعقة نونو تاسل لو تندر وانتم تنظرون وحال دارش تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیارا جوان دکڑے منگا تاسو پس مرک تاسونا لعلکم تشکرون تید پارا شکر کے دینام داللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اصول اکرم استاسو دپاسا نرے وریضم وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَامِ او پیدا کرم تاسو لرات رنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلمنگا خورین دا پاک حاغینا چم تاسو لذر کریم وما ظلمونا ودیہ الظلم نو کڑیزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل زانون وان ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلشی ویلمنگا داخل شیدی کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغینا شکم زی خوخ استاسو پریوان خوراک
وادخلوا الباب سجدا اور داخل شے دروازے دے خارتا سرخ کتک ان کی اللہ دا پارا. وقولوا حتۃ نغفر لكم خطاياكم اوائے تاسو حتۃ کلمان نو بخنبکم تاستا دا گناہن تاسو. وسنزيد المحسنین او خامخا زیادہ بدلب اور کونگا خیستکار کن کو تام. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کو ظالمان خلقو آئے غصت وینا سوا داغ وینا ناشری طویل شوا. فانزلنا للذين ظلموا رجزا من السماء نو رولے گونگا پائے کسانو چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون ددی وجنا شدید اللہ دا حکم نوتل. ویز استصفا موسیٰ لقومیم او کلچی او بو غختی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل. فقل نضرب بعصاک الحجر نویل منگا اوہا بام ساخ پر سرگٹا. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا نو بیدید آئے گٹنا دولس چنین. قد علم کلو ناس مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلے اخبر زیرس کلوم. کلو واشربو من رزق اللہ ویلمگا خورے اس کے دا اللہ دا بخششنا. ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر رہے پزمکہ کے فساد جوڑا ان کی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَلَچ وَيَلْتَاسُ مُوسَىٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اشرے صبر نکو منگا پیو قسم خوراک. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ندعا وعام لرا دخبر ربنا. يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ چرو باسم لرا آئے قسمنا چی زرغنی ازمکان. من بقلها ترکارو دائنا وقصائها و دبادرنگو دائنا وفومها و دوگ دائنا وعدسها و دالو دائنا وبصلها و دپیازو دائنا. قالا تستبدلون الذي هو ادنا ویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سغوارے حق شیش معمولی رہم بالذی ہوا خیر پا بدل داسیس کی چڑیر فیدہ مندے. احبتو مصران کسے یو خارتا فإن لکم ما سالتم یقیناً تاسو لرا پر خار کی باغشی چی تاسو غوارے. وضربت علیہم الذلت والمسکنہ اور ٹاپکڑش پری بانے ذلت دخوی او غریبی دخکاران. وباؤوا بغضب من اللہ واختشدی بلے غضب اللہ طرفنا. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر بکو پایتون دا اللہ. ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجلے پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا. ذالک بما عصوا دا پسوب دا شری نافرمانی کولا. وکانو یعتدون او تیر وطل کول دا اللہ دا حدودنا. ان الذین آمنوا یقیننا خلق چی ایمان راوڑے. والذین ہادو آکسان چی یہودیان دی. والنصارى والنصرانیان والصابین نور بیدین خلق. من آمن باللہ والیوم الآخر چاچی ایمان راوڑے دے پا اللہ و پرد رستنے. وعمل صالحا عمل کرے برابر دا وحی سرام. فلهم اجرهم عند ربهم ندیل را ثواب دا عملون ددید بنی ضرب ددیم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
او نبی حسیرا بدی باندے او نبدی غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کم وقت واغسم گا مضبوط لوستاسو ورفعنا فوقكم الطور اپورتکم گا استاسو دا پاس طور غر خذوا ما آتیناکم بقوة ویلمنگا اونی سے حوائش درکڑے منگا تاسو تا بطاقت خپل وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ آیات وائے حوائش پری کتاب کریم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دید پارا چتا سمتقیان شے یا بشید عذاب دالانا ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخواڑو تاسو پست دی لوز غسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبانے و رحمتو و خاص رحمت دا لکنتم من الخاسرین خام خواہ بتاسو دا پورا تاوانیانونا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً خبر یہ تاسو بحال دائے کسانو چید حدنا تیروتی و استاسنو پبارد خالی روز کی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نویل منگدیتا شیطاسو شادوگان پدا سیال کی جزلیلان بیم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نوگر ظلمنا دا واقعا عبرتنا کا سزا غشا درا شاغت حاضروا سوک شدائن رسو وموعظة للمتقين او عشر دپارد متقیان د امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَمْ مُخْشِوَ الْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ قَوْمِ تَعَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یقیناً اللہ تعالیٰ تاس حکم درکئی شلالک یوغام قالوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ویل دی آئینی سی تم لراتو خکرشیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی غرم پا اللہ سلام چشمزو د جہل کون کنا قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها ویل دی دعا غوڑا منگ لرا دخبر ربنا چی بیان کی منگا تاثر رنگ دے غوام قال انہو یقولو انہا بقرت صفرام ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دا غوڑا زیرام فاقع لونہا تیز رنگ دے نا تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خوشالک یا شال راچ دے تگورین قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی ویل دی دعا غوارا منگ لرا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا چسری نور صفتو ندائے ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً دا قسم دغوا گڑوڑ شب ماندے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً منگا کشر اواری اللہ تعالی خام خارسید ان کیوں مقصد خلتا قال انه يقول انها بقرة ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دایو غادا
لا ذلول ند پکار لگول شیم تصیر الارض ناڑی ازمکی ولا تسقی الحرسا نخربی فصل لرام مسلمت روغ موٹرا لا شیت فیا نشت از مخالف داغ پائے کی قالوا الآن جئت بالحق دیویل وستی راتلو کرل پورا بیان سرام فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکڑ دی آغی لرا پست دی بیان نام انونی دی چیدار کا کار کڑے مخید دی بیان نام وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کلشی وجہ تاسو یوتن مختلف شوئے قرآن کی دا مبارکی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ راہ کارکون کے دے حاغا شے چتاسو یہ بٹوئے فقلنا اضربوه ببعضها نویل منگا وہے دلرا پر ٹکڑ داغیں کذالک یحیی اللہ الموتا دغسی جوندی کئی بلا تلا مڑو لرام ویریکم آیاته او خیتا استعان خید قدرت بل لعلکم تعقلون دید پارا چتا صدا قد نکار والے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک بیا سخش والستاسونا پستر واقعاتنا فہی کالحجارت او شد قصوام ردازونا پشانت دا گٹوری بلکہ زیاد سخت دی داغی گٹوناؤں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زگچی یقیناً بازی دگٹنا خامخاری چڑیر بیگی دائین سندنا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ یقیناً بازی دینا خامخاری اوشوی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ روزی دائین وَوَمْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ یقیناً بازی دگٹنا خامخا غری شرار غڑی من خشیت اللہ دا ٹول دا اللہ دا یرد وجی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اُند اللہ تعالی غافل دا غکارنا چتاسو کوئے افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیتمکو ایتاسو مومنانو چی خبر بومنی دا خلق ستاسو وقد کان فریق منہم او حال دارے چی دائے اردل درینا یسمعون کلام اللہ اوردی کلام دا اللہ لرام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بدلی معنی دائے پسائن شپوشی دائے پمانو وهم يعلمون وحال دار دی پوئی چدا گناہ دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچے مخامق شدید مومنان سرادی ویمون خویمان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچی وازشی باز دید باز سرام قالوا تحدثونهم دیوی آیا تاسو خبر ورکوئے غیل رام بما فتح اللہ علیکم پائے خبرو چی خودلی تاوست اللہ تعالی لیحاجوکم بھی عند ربکم عاقبت دائے دیوا زور اور شیپ حجت کی پائے سربتاسو پنیز دربستاسو افلا تعقلون آیا ولید عقل نکارنا لے ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب
او باید دینان پڑھ خلق دین نپوئیگی پا کتابانے الا آمانیا لیکن تابداری کئی دا خواہشاتو دا مولیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِرِ مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو تبائی دائے کسانو رائے شرکی کتاب لرا پخپل اللہ سنو ثم یقولون هذا من عند اللہ بیاوائی دی دا خدا اللہ دا طرف ندے لیشتروا به ثمنا قلیلا دید پارانچ حاصلی دی بائسرا دنیا معمولی فوائل لهم مما كتبت ایدیہم نو تبائی دی لرا دا وجدائنا شریک دی لاسن دی وویل لهم مما یکسبون نو تبائی دی لرا دائن شریک گٹی پدی سران وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا اوائدی شریع بن رسی منتورد جہنم مگر یو سورج شمیر لشیم قل اتخذتم عند اللہ عہدا تو آیا غسل تاسو بنی زلاوانی لوزم فلن یخلف اللہ عہدا نیشر خلاف نکی اللہ تعالی دخبل لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نپوئے گئے تاسو بلا داسن دا بلکہ من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار وحاتت به خطیئتهم اراغیر کدل دے گناہ دل ترمرگ پورے فاولائک اصحاب النار ندا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے گا میں شویم والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان جیمان راوڑے عملوں نے کری موافق دا وحی سرام اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دی وبائے کے مشہیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کلش آغست امونگا پوخ لوز دا بنی اسرائیلنا چی بندگی بند کوئے تاسو سواد اللہ ندبل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انیکی وکوئے مورب داسر انیکی کول وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اخپلوانو سرا یتیمانو سرا مسکینانو سرا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَعَيْبَ خَلْقُ تَعْخَيْسْتَ خَبَرِهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور پابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا مخواڑو تاسو ددیل وزنا مگر لکسانو ستاسونا وانتم موردون اور عادت ساسو دے مخاڑول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کلچ واغستمگا مضبوط لوستاسو لا تسفکون دماءکم نبتو یوائے تاسوینی دخبل وینی دیوبل پنا حقام ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلران دکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدی لوزم وانتم تشہدون تاسم شہادت گوین ثم انتم ہاؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو خبرزاننا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم
او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگتیا کوئے تاسو دیو بل سرا دائی پا مقابل کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارًا تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاسو قیدیان نخلاص وے تاسوئی لرا پفیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ مِخْرَاجُهُمْ او شاندار حرام کڑیشور پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرائے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ننشت بدد آغچا شکی دا کار استاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کی ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرزد قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا خلق دی شخوخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشی اس پکولے ددین عذاب مقرر ددیو نبتی سرا مدد کی دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیا قیدن مرکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لپسیلے گلیو منگا داغن رسو رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا دلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت شراب وڑتا اس رسول داس خبریش نبغختے استاس النفسنون تاسلوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوٹلا در رسولانو تاسو دروجنو گرزول وفریقا تقتلون و بلڈلا تاسو وجلام وقالوا قلوبنا غلف اویل بدی زمگا زنا ڈک دی دلمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بلعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پدیوانے پسود کفر ددی فقلیلا ما یؤمنون دیر کم ددین ایمان روڑی ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم اور کل شرائع دی تا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منوشد دی سردیم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دی مخدرات للو دی کتابنا مدد بے قختد اللہ تعالیٰ نے دا کافرانوں پا مقابلہ کی فلما جاءهم عارفوا كفروا بے نارکل اشراغ دی تاغشیش دی پی جندو انکارو کو دی پاغبانی دزدوئے فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت دا اللہ تعالیٰ دے پا کافران باندے دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا کسانی شاعتا کباڑی بازار پیخور خار بیس مشتروا به انفسهم بد حغائے چخص کری دی باعث رضان اخبل ان یکفروا بما انزل اللہ
کفر کی دی پائے چ اللہ تعالی نازل کرے بغیاً دوجد زد عنادنا ينزل اللہ من فضلہ پدی خبر چرالی کی اللہ تعالی باز فضل خبل علی من یشاء من عبادہ پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالی دخل بندگانونا فباؤوا بغضب لا غضب ناختشدی بیو غضب سرا دپاس دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران درا عذاب دے رسوا ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم وشویل شید ایمان روڑے پائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علینا دیویم ایمان روڑو پائش نازل کرے شرے پم ویکفرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائے ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم او دا ما سوا حقم دے او تصدیق ان کے رائے کتاب چی دلی سرے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین تو عین ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ مخی ددی تورام مخی ددینا کدے تاسو ایمان روڑن کی بتورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا رَاوَڑُ تَاسْتَ موسیٰ علیہ السلام مخکارا دلیلنا دا توحید ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیاونی تاسو سخیل را پخدای سرا پسدانا و حاندارے چھ تاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَقَلَ جَاغَسْتُمْ مَضْبُوط لَوْ اسْتَاسُ وَپُورْتَكْرَوْمُ اسْتَاسُ دَپَاسَ طُورَ غَرَمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَيْلُوا مُنْغَاوْنِ سَعَائِشِ دَرْكَرِ مُنْغَتَاسْتَ بَطَاقَتْ اور ایدر احکام قالوا سمعنا وعصينا دیویل منگا ویدلے اونگا نمانوم واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او گٹوڑ کڑشو دری پزنوں کے محبت دسخی بسود زور کفر دری قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین تو بد ہاشیچ حکم در کی تاست پائے ایمان ستاسو کتاسو ایمان والا قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ تو کچروی ستاز پارا کو رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز ستاسو من دون الناس سواد نور خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غوڑے مرگ لرا پدروغ جنوانی کتا سورشتنی ہے ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شری نغاڑی دی مارگ ہیر گئے پسودائے ملنو چمخ کے لئے گلی لا سنو ددیم واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے پحال دے ظالمانوں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاو بممیت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاویم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دے شرک انکنہم یود احدهم لو يعمر الف سنہ ارمان کی ہر یو دریش عمر دے ورکڑشی زرکالا وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان يعمر ان دے دا کس بچکون کے دل رد عذاب دالانا چ عمر دے ورکڑشی واللہ بصیر بما يعملون اللہ تعالی دن کے رضا عملون شدیئے کئی
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تو آسوک چی دشمنی دا جبریل ناغت بارے ذکر جبریل راوڑے دا قرآن ستابدر بِإِذْنِ اللَّهِ فَحُكْمَ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق ان کے رائے کتابوں چمخ کی ذریعے قرآن نریم وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَهِدَایت دے او خوشحالی دپار ایمان والو من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اغسوک چی دشمنی دا اللہ و دا غد طول ملائکو دا غد رسولانو او خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقین اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقین نازل کریم گتا آیتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون وإنكار نكيد دینا مگر آسوک چوتلی حکم دالانا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح سلاوس کرے دیو لال مات کرے غیل رائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمانم نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کلش رائے دی رسول طرف دالانا تصدیق ان کے دائیں کتابوں چدی سرئی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نو غزو یوڈلی رائے کسان ناچی ورکڑشر کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشولی گویا کی دی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتابداری اکڑی رائے شلستبا شیطانانو وزمان دباد شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس سحر زکا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملکین ببابل و تابداری اکڑی دائے شرالے گلشو پتو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کو دی شاطر سحر تردیش اور تبع ویل نصیحت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیز دکلو دجادو فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج نیزکو بدی داغین حاغا چی جدائی بیرا وست پسو دائے پمند سڑیو دخددا کے وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ انو دی ضرر ورک ان کی پائس رئیشتا مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر مناش نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خفو ادل دی چچا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے اس حصہ دا ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ او خام خابت دعاش خسکڑی دی پائے سردان نخبل لو کانو یعلمون کدی پیدے
ولو انہم آمنوا واتقوا اکلے خلق ایمان راوڑے اور زان ساتلے دا کفر و دا سیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر خامخا دیر ثواب شد اللہ دا طرف ندے غردے لو کانوا یعلمون کشر دی پویل رلیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو موئے تاسو لفظ رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائے تاسو لفظ انظرنا وبیعوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم ودپارا دا کافران عذاب درناک دے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين نغاڑی کافران خلق چی کتابیان دی اور نور مشرکان خلق ان ينزل عليكم من خير من ربكم چی نازل دکریشی پتاسو سوحی استاسو درب دا طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص دی پخپل رحمت سرائے چالچی ہوغاڑیم واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الوی فضل لیم ما ننسخ من آیت او ننسها آج بدل کو منگا آیو آیت حکم داغی یا تلاوت دائے آئیر کم آئے لرستانا ناتی بخیر منها ومثلها روڑوں گا غرد آغین آیا دائے پشان ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آیت نپوئے گی یقینا اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت درن کرے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیت نپوئے گی یقینا اللہ خاص غلرہ باسعید اسمانوں دزمکرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور نشتتاس لراد اللہ نے سوائے سوک بچگون کے ان مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چی اعتراضونوں کے پر رسول خبل لگسنگ چی اعتراضون شو پر موسیٰ علیہ السلام ددین مخیم ومن يتبدل الكفر بالایمان اچانچ واغست و کفر لرا فبدل ایمان فقد ضل سواء سبیل یقیناً دے اوڑی برابر لارنا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا غواڑی دیر دے کتابیانونا چی واپس کی تاسلنا پس ایمان ساسونا کفر کون کی حسدا من عند انفسهم دا دوئی دا حسد چی پیدا شید دی دا نفسننا من بعد ما تبین لهم الحق رست دائنا شخص کار شعر دی حق فعفو وصفحو نعفو کے دینا مختنار وے حتی آیاتی اللہ بیامریم تردی چراولی اللہ تعالیٰ پلہا خاص حکم ان اللہ علی کل شئن قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پاسل بانے قدرت لرن کریم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور پابندی دمان زکوے اور زکاة ورکوے وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله آج لے گئے مخی دپارات زانو نخبلو خوش نیک عملی ابمو میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرعام ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ پائے ملون چتاسو کوئے دن کرے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ادیوائی شرع داخل بنشی جنت تا مگر آسوک چی یہودی یا نصرانی
تلک امانیہم دا خواہشات ددیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل ستاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکہ دا صدا چی من اسلم وجہو للہ و محسن چاچی تابع کا اخپل مخ خاص اللہ لراؤ دیو احسان کو ان کے باقیدہ کے بتوحید فلہو اجرہو اند رب تدپارا ثواب دا عمل دے پنیز رب دے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون انبیہ سیرا پدی ونبری غمجن کی وقالت اليہود لیست النصارى على شيء اوائی یہودیان ندیدہ نصورا پیس دین ماننے وقالت النصارى لیست اليہود على شيء اوائی نصورا ندی یہودیان پیس دین ماننے وهم يتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغصب ویلائے کسانو چیل من لرو پشاند وینادریم فاللہ يحكم بینہم یوم القیامہ نو اللہ و فیصلو کی ددی ترمین دا قیامت پر فیما کانو فی اختلفون پائے خبرو کی چری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اسوک دلی ظالم نے داشانا چی منقید اللہ دا جماعتننا چی یاد کرشی پائے کہ خاص نند اللہ پا توحید وصافی خراب آودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان ندی مناسب ایلرائش داخل شی دی جماعتنتا مگر پتا سال کی چیر وکیم لهم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کے شرمندگی دا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دید پر آپ آخرت کے عذاب دلویم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور خاص اللہ درد مشرق و مغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لکم خواہش تاسو گرزوئے مخونان التقید اللہ تعالی مخشترم ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے پارس وقالوا اتخذ اللہ ولدا اوائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک تے اللہ دا اولادنا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دا اللہ اختیار کی آغٹول سیدنا شری اسمان موزمکہ کے کل لہو قانتون ناٹول دی اللہ لرا طاعت کا ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانوں دزمکی دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ او کلچی اغاڑی اللہ تعالی اوکار کول او یاغی توشان و آغوشیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية اوایا کسان چلم نلریم ولی خبر نکی موسر اللہ تعالی پخپل آیا ولی نرازی مونتا نخجم غارو كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسان چدرین مخیو پشاند وینا دریم تشابہت قلوبهم یوشان شیری ددی زونا دے والسلام قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقیناً وضح واضح کری منگا دیر دلیونا قوم دا پارائیں چی یقین لریم انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقیناً لگلے منگا تو پا حق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم
اور تپوس نشی کے دستانا پبارد جہنم والوں کے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی استان یہودیان و نصارا تردیش تروانشی دریب دن بسے قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسغ حق ہدایت دے ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دری بخواہشات بسے بعد الذی جاءک من العلم فصدائن اشراغ لیتا علم چی وحید قرآن نام ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی راد اللہ طرفنا سوک بشک ان کے اون مددگار الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتے آکسان چی ورکڑے منگائیت کتاب للیدہ کتاب پلائق لستل دریم اولائک یؤمنون بیدا کسان ایمانم لری بدائی کتاب ومن یکفر به او چاچ کفر کو بدے کتاب فاولائک هم الخاسرون ندا کسانم دی پورتوانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما ہوا شکری ما بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او خاص دا انعام چما غروال درکڑو تاستا بخلقو دا زمان استاسو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او یرگید عذاب داغ وزنا شنبشی لرکو لیس نفس دبل نفس ناس حصد عذاب ولا يقبل منها عدل انبشی قبل دید آئے نفس ناس بدلا ولا تنفعها شفاعا انبا نفور کولشیات اس سفارش ولا هم ينصرون انبا دیسرا سے امداد کی ریشین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو پیوسو کارون سرام ناغ پورا پورا داکل قال انی جاعلک للناس اماما ویل اللہ یقینا گردون دتا دخلق دپارا پیشوار دین قال ومن ذریتی ویل آغاو گردے بازی دولاد زمانہم قال لا ینال عہد الظالمین ویل اللہ نرسی زمانہ لو الظالمان تا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلشو گرزم بیت اللہ زیدتلو راتلو دپار دخلقو زید آمن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اول منگاونی سے دا زید ادریدو دا ابراہیم علیہ السلام نا زید ماندو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل حکم ورکم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا بیتی چپاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا دے اعتکاف کو ان کو رکوع و سجدہ کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وکم مخشویل ابراہیم علیہ السلام اے ربا اگر زواداز خاریہ امن والا
وارزق أهله من الثمرات اور کواد دی وسیدن کو دار قسم میں وغلونا من آمن منهم بالله واليوم الآخر خاص کرائے کسانتا شیمان راوڑے ددین پاللہ و پردوستنے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ویل اللہ روزی بور کوم زاغ شاتا چی کفر کری نو نفع بور کوم آغتا سلگ زمانا ثم اضطره الى عذاب النار بیاوے پزورو لگم عذاب دورتا وبئس المصیر بد زید ورسلو دا جہنم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَكَمْ مُحْسِفُرْ تَقُولِ إِبْرَاهِيمَ السَّلَامُ بُنْيَادُنَا دَبَيْتُ اللَّهَ وَإِسْمَاعِيلَ السَّلَامُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا دعوا ویل یا ربا قبول کدا زمنا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یقیناً تو خاص تو ہر سورے اور واسوانے پوئے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے ربا او گرزے منگا ہمیشہ تابدار تالرا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور اولادم دوارنہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تالرا وارنا مناسکنا وخیمتا طریقی دے بادات زمنگا وطب علینا وخبل مہربانے کی پمنگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کون کے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے گے پدے امت مسلمہ کے اور رسول درید جنسنا یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت ویزکیہم و پاکی دل راد ناکاراخد و اخلاقنا انك انت العزيز الحكيم یقینا تو خاص پاسبانی زور والے حکمت والے ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه وناڑی مخد ملت دین د ابراہیم السلام نام مگر آسوک چی جاہل کڑی اخبر دان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا آیقیناً غرکڑو من دلرا پا دنیا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آیقیناً دیوا پا آخرت کے مخامخاد کامیاب نویم اذ قال له ربه اسلم کم مخشی ویلدتا رب تابع اوسا ہمیشہ قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزام شاد پارد رب العالمین وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو پدی توحید ابراہیم السلام مخبل زامن تا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمائے خنن اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نمم رہتا سم مگر پدا سے حال کی چی اسلام قبل ان کی
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا تاسو حاضر وے کل چیرانی ازدیش یعقوب علیہ السلام تمر، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کل چویلا اخفل زامنو تام دچا بندگی بکوے تاسو زمان رستوم، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، او الہی من بندگی کو استاد معبود و معبود مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، چنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام، الہ واحد حقدار دا بندگے یوزات، ونحن له مسلمون، امگا یواغلرا اخلاص کو ان کی دا بندگے، تلک امت قد خلت، دائے اوڈر دا مخی تیرا شویدہ، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اغیل را ثواب دا غاملون چکڑی اغیم، او تاسو لثواب دائے چی تاسو کڑی، ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تپوس نشی کے دے ساسونا دائے کارونو چاہی کول، وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا، او آئیدی خلقتا شیطاسو یہودیان یا نصارا شین ہدایت بمومے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تو بلکی تابداریو کے دین دے ابراہیم اسلام شکل کو بتوحید، وما کان من المشرکین، نو دے دا مشرکان دلنا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، وائے دری بجواب کے ایمان راوڑے منگا پالا، اور پائیں کتاب جنازل کڑے شیر منگتا، وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور حقی چی نازل کڑی شیر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و نور اولاد دعوتا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پائے کتابونو چی ورکڑشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا، وما اوتی النبیون من ربهم، اور پائے چی ورکڑشی نورو پیغمبرانو تا طرف در رب دینا، لا نفرق بین احد منهم، جدائی نکم پمنز شاکی دے انبیاؤنا پیمان روڑلو کی، ونحن له مسلمون، ہم خاص اللہ تا اخلاص کو ان کی دا بندگئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، نکو ایمان روڑو دے خلق بشان دائے چتاسو بھی ایمان روڑے دے نو یقیناً دی ہدایت مند، وَإِن تَوَلَّوْا كَرِيمُ خُوَارَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یقیناً دی بلری دشمنے کی دی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، نخامخا بشپساتی تعالی رددین اللہ تعالی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سوری بار سپوئے دے، صبغت اللہ، وائے قبول کرے مونگا رنگ دا اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اسوک دے دیر خیست دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور مونگا خاص اللہ لرا بندگی کون کیوں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو آیا جگڑ کوئے تاسو زمون سلام اولوہیت اللہ تعالیٰ کے، اور حال دارے چ اللہ زمونگم رب دے اور تاسو رب دے،
ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمگ پارا بدلار عملون زمگ دا او تاسو دا بدلار عملون تاسو دا ونحن له مخلصون امغی واللہ در اخلاص کو ممکن ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائے یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داؤ کانو ہودن و نصارا دی یہودیان یا نصاراؤ قل انتم عالم ام اللہ ویدی تایتا سخپ ویدی بحالو کا اللہ پویدے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اسوک دے دل ظالم دا شانا چپٹی غیلم شدد سرید اللہ دا طرف نبیم وما اللہ بغافل عما تعملون اند اللہ غافل دا عملنا چتاسوی کوئے تلک امت قد خلت دام یوڈل رامخ کی تیر شویدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل رسواب دا عملون نے شائی کری او تاثر الزواب دا عملون چتاسوی کری ولا تسألون عما کانوا یعملون او تپوس نشی کے دستاسو ندائے کارون چاہی کول سيقول السفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشيو غرزو دا نبي و صحابہ دائے قبلنا شدیو آغی تمخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی چالچی واڑی سید لاری طرف دام